Fifi, Fifi, kje si? Če že moram nekako začeti, zakaj se ne bi nagradil vsaj z lepim razgledom. Ne vidi se, ampak tip za mano, voz Audija A4, to ni nič posebenega, je pa poseben to, da v naročju voz psa. What is you thinking, my man? Mogoče ima pa rad kosmate projektile. Fifi, Fifi, kje si, kje si? Aha, da ne bo dol padel, še malo. Watching you when you